Umutwe wa FDL wahakanye wivuye inyuma iby'imikorere ishobora kuba hagati yawo na ADF nk'uko biheruka gutangazwa na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, uvuga ko nta masezerano ugirana n'ibyihebe nk'uko bagiye bigarukaho. Uyu mutwe wasubizaga ku byo uheruka gutangazwa na Perezida Paul Kagame ubwo yaramaze kwakira indahiro z'abaminisitiri baheruka kwinjira muri guverinoma ku itariki ya 8 Gashyantare. Perezida Paul Kagame ubwo yaramaze kwakira indahiro z'abayobozi bombi yaboneyeho kugaragaza uko umubano w'u Rwanda n'ibihugu bisangiye imbibi narwo wifashe. Yavuze ko ku ruhande rw'u Burundi na Uganda ibintu biri mu nzira nziza, gusa ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikaba bikomeje kuba birebire kubera umwanzi w'u Rwanda umaze imyaka irenga 25 afite ibirindiro mu mashyamba ya kiriya gihugu. Yagize ati ibya DRC nabyo turabikurikiranira hafi, umwanzi wacu umaze imyaka irenga cyangwa se igera kuri 25 aracyahari. Perezida Paul Kagame yavuze ko impamvu FDL ikomeje kwidegembya amashyamba ya Kongo ari uko ibikorwa byitwa ko byashyizweho bigamije kwirwanya bisa naho ari byo byareze ikibazo cyayo kigakomeza gukura. Ati ntabwo nshobora kumva na rimwe ikibazo gishobora kumara imyaka 20 n'ingahe kigatwara miliyari 10 z'amadolari ariko kigakomeza ari ikibazo ati kiri aho ngaho. Aturumva ko rero ni ibintu bitumvikana, njyewe ntabona uko nabisobanura, nayo mpamvu numva ntashaka no kubitindaho cyane. Mukuru w'igihugu yavuze ko ikibazo cya FDL n'ibindi byose byo mu karere bigenda bikomera cyane, ati kandi bikamara igihe runaka, ati ubundi bikagaruka u Rwanda ati ruhora rwiteguye guhangana nabyo. Yavuze ko u Rwanda rwifuza amahoro yemwe ndetse rukanayifuriza n'abandi, atariko utwifurije intambara nayo turayirwana, ibyo nta kibazo, ati nta kibazo rwose dufite, abanyamwuga babyo ati babikora uko bikwiye, ati haba hano haba ndetse n'ahandi. Yunzemo agira ati ndetse ati kubera ko twebwe turi agahugu gatoya, ubu doctrine cyangwa se amatwara yacu nuko aho umuriro uturutse niho tuwusanga, ntabwo rero dutuma ugera hano kuko turagahugu gato, nta mwanya dufite hano wo kurwaniramo, ati tuzarwanira aho intambara yaturutse kuko nibo bafite umwanya wo kurwaniramo. Perezida Paul Kagame yaboneyeho ndetse no gusobanurira aho ibikorwa byo kugarura umutekano mu bihugu bya Repubulika ya Centrafrica na Mozambique ingabo z'u Rwanda zirimo bigeze. Ku kibazo cya Mozambique yavuze ko ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro yari yarayogoje intara ya Cabo Delgado gisa n'icyakemutse ku kigero cya 85%, ati 15% gisigaye nabwo ingabo zikaba zikomeje gukurikirana ibyihebe mu duce byahungiyemo kugira ngo zidusukure. Perezida Kagame yavuze ko cyakora cyo ati kubera intambara yo muri Mozambique hari abantu bafatiwe mu Rwanda bakorana n'imitwe y'iterabwoba ya ADF, ati ku buryo kuri we ikibazo cy'uyu mutwe kireba akarere kose. Yavuze ko kuri ubu Rwanda ruhanze amaso Kongo Kinshasa kubera FDL n'indi mitwe ishobora kwivanga na ADF kubera imikoranire bafitanye, gusa ashimangira ko uko byagenda kose ikibazo cyayo kikaba kigomba gukemurwa. Yagize ati hari aho twinginga, ati hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Yavuze ko bakiri muri izi nzira zo kumvikana nabo iki kibazo kireba, ati gusa ni bananirwa ati kumvikana kandi gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ati rukazakora ibyangombwa rusabwa gukora, ati haba habaye ubwumvikane cyangwa se butabayeho. N'amagambo mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Umuvugizi wa FDL Kilengoma mu itangazo aheruka gusohora yavuze ko uyu mutwe ntaho uhuriye n'ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na ADF. Ati FDL ifashe uyu mwanya ngo imenyeshe igihugu, akarere ndetse n'amahanga ko itigeze igira uruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye mu bikorwa bibabaje kandi by'ubugizi bwa nabi bibera i Beni na Ituri. FDL ntabwo yigeze igirana amasezerano kandi ntizigera igirana amasezerano n'ibyihebe. Uyu mutwe w'iterabwoba uvuga ko urajwe ishinga no kugarura amahoro n'umutekano cyane cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Wavuze ko uturanye n'abaturage bo mu burasirazuba bwa DRC kandi ukaba ukurikirana inshingano zawo zo kurinda impunzi z'abanyarwanda zatereranywe nk'uko bikubiye muri iri tangazo. Uyu muvugizi wa FDL Kilengoma
yashyize ahagaragara. Mu yandi makuru, gusura imfungwa bigiye gusubukurwa nyuma y'imyaka hafi 2 bihagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amagereza ndetse n'abagororwa RCS, Rwanda Correctional Services, cyatangaje isubukurwa ry'isurwa ry'imfungwa nyuma y'imyaka hafi 2 bahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19. Amakuru yatangajwe na RCS kuri wa kabiri itariki ya 15 Gashyantare nyuma y'ibimaze kugerwaho mu gihugu mu bijyanye no kurwanya COVID-19. Icyemezo cyo guhagarika gusura abari muri gereza cyafashwe muri Werurwe 20 nyuma y'iminsi mike umuntu wa mbere wanduye COVID-19 agaragaye mu Rwanda mu rwego rwo gukumira ubwandu muri gereza. Mu kiganiro cy'Makuru The New Times, umuvugizi wa RCSSP Peri Uwera Gakwaya yavuze ko basubukuye ibikorwa byo gusura kugira ngo abagororwa babone umwanya wo kubonana n'imiryango yabo n'inshuti nyuma y'igihe kinini. Ati ahantu hose mu gihugu ubuzima buragenda busubira mu buryo, ati kandi hashize hafi imyaka 2 kuva bihagaritswe, ati bityo iki kikaba ari igihe gikwiye cyo kongera kubona mu minsi yo gusurwa. Yongeye ko iyi nayo ari imwe mu nshingano za RCS zo kureka imfungwa zikagera ku miryango yabo ndetse n'abandi bantu bemerewe kubasura ku mugaragaro. Uko byatangajwe ngo gusura bizatangira mu cyumweru kimwe, kandi mu bisabwa harimo kuba gereza ndetse n'umushyitsi wayo barikingije COVID-19. Ati abantu bagomba gusaba gusura iminsi 2 mbere y'igihe giteganyijwe binyuze kuri email ya gereza cyangwa se nimero ya telefone buri wa gatatu mu masaha y'akazi. Abashyitsi bemerewe buri cyumweru wa gatanu guhera saa 2 kugeza saa 10 z'umugoroba, kandi umuntu umwe gusa niwe wemerewe ku munsi gusura umugororwa. Nanone abashyitsi basabwa kwerekana ibizamini by'uko batanduye COVID-19. Nk'uko amabwiriza mashya biteganya, abashyitsi ntibemerewe guha amafaranga imfungwa, bashobora kubaha amafaranga gusa binyuze muri nimero ya MomoPay yo muri gereza, kandi mu gihe cyo gusura imfungwa n'abashyitsi babo bazakomeza gusiga hagati yabo intera ya metero 2 nk'uko bikubiye muri amabwiriza yashyizwe ahagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa akaba ari RCS. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine ngo kiracyashoboka cyane, kandi ingaruka zacyo ku bantu ngo zaba mbi cyane. Mu ijambo ryaciye kuri televiziyo mu gihugu, yavuze ko Amerika yiteguye gusubiza byanyabyo ku gikorwa nk'icyo. Joe Biden yavuze ko Uburusiya bwashyize abasirikari 150 bwabwo mpaka na Ukraine. Kubyo kuba Uburusiya bwatangiye gukura bamwe mu basirikare babwo hafi na Ukraine, Joe Biden yavuze ngo byaba ari byiza, ariko ntabwo turabigenzura. Ati ntabwo turagenzura niba hari abasirikare b'Uburusiya basubiye mu bigo byabo. Ati mu by'ukuri abasesenguzi bacu bavuga ko ahubwo bakiri cyane mu birindiro biteye inkeke. Ijambo rya Joe Biden ryaje yashize amasaha Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya avuze ko impungenge z'umutekano wa Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya zigomba gusubizwa kandi zigafatwa nk'ikintu gikomeye. Igihe cyose Joe Putin yahakanye ko afite umugambi wo gutera Ukraine, ko Uburusiya budashaka indi ntambara i Burayi, ariko kuva mu Gushyingo hari umwuka w'intambara. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhereye mu Rwanda, Komisiyo y'Imibereho y'Abaturage mu Nteko Ishinga Amategeko irasaba umutwe w'abadepite kwihutira gushyiraho itegeko ryemerera abangavu n'ingimbi gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Abadepite bagize iyi komisiyo bumvikanisha ko byagabanya umubare munini w'abana b'abakobwa basigaye babyara bakiri bato. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi atugezaho iyi nkuru. Ubwo iyi komisiyo yagezaga raporo yakoze ku isesengura rya politike y'igihugu yo kuboneza urubyaro ku Nteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite, iyi komisiyo yagaragarije inteko rusange ko iki kibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage giteye inkeke, ariyo mpamvu hakwiye gushyirwaho izindi ngamba ziyongera ku zari zisanzweho zahangana nacyo. Abagize komisiyo basanga politike yo kuboneza urubyaro yashyizweho mu mwaka w'2012 yari igamije kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bushya bugezweho ku bagore bageze igihe cyo kubyara bari hagati y'imyaka 15 na 49 no kongera uruhare rw'abagabo muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Kugeza ubu iyi komisiyo yagaragarije ko iyi ntego itaragerwaho, cyane cyane ku byerekeranye n'uruhare rw'abagabo mu gushyigikira iyi gahunda yo kuboneza urubyaro. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abagabo bagera ku 3500 aribo kugeza ubu bamaze kwitabira gahunda yo kuboneza urubyaro bakoresheje uburyo bwo kwifungisha. Komisiyo yagaragaje ko mu ngendo yakoze yasanze abagabo benshi bagaragaza ko badashobora kwemera kwifungisha burundu kuko batinya ko baba biyemeje kutazongera kubyara ukundi.
Burundi. Komisiyo ikavuga ko mu myanzuro yafashe hari usaba Minisiteri y'Umuryango kwihutisha ubukangurambaga bugamije kongera umubare w'abagabo bitabira kuboneza urubyaro. Presidente wa Komisiyo y'Imibereho y'Abaturage mu Nteko Ishinga Amategeko Depite Uwamariya Odeta yasobanuye ko kuringaniza imbyaro ku bagabo bitagarukira gusa mu kwifungisha burundu, ariko abagabo bafite uburyo butandukanye bashobora kubonezamo urubyaro, bashobora gukoresha udukingirizo, bashobora gufasha abagore babo kubara, hari uburyo butandukanye. Ntabwo ari ngombwa ko bakoresha kwifungisha burundu, cyane cyane ko imyumvire iracyagaragaza yuko iyo bifungishije burundu bituma hari n'izindi nshingano badashobora gukora neza. Twabiganiriyeho Minisante tugira yuko nta n'ingaruka bigira, ahanini biba ari perception, ari imyumvire. Minisante rwose yatugaragarije ko nta mbogamizi zirimo. Undi mwanzuro watanzwe n'usaba Inteko Ishinga Amategeko kuvugurura itegeko rigendanye n'ubuzima bw'imyororokere yo mu mwaka w'2016 hagashyirwaho iryemerera ingimbi n'abangavu kuringaniza imbyaro. Depite Uwamariya Odeta: iyo byo mu bihugu byateye imbere, umwana usanga kwigishwa kuva bakiri batoya uburyo birinda, ariko n'igihe bidakunze ko yirinda akaba azi ko ashobora kwigomeka kugira ngo no gutwara inda gusa y'imburagihe, ahubwo ashobora no kurwara indwara zitandukanye zirimo no kuba yakwandura n'ubwandu bwa sida. Kuri uyu munsi itegeko ritari ryavugururwa ngo abangavu ku mugaragaro bemererwe kuba baboneza urubyaro. Uyu munsi ibibazo byazagaruka n'ubundi turabifite bitari bikeya. Imibare ni myinshi pe, y'abana bacikiriza amashuri, y'abatwara inzira z'imburagihe, y'abakuramo uburwayi. Twabonye ko ku rwego rwa OMS imyaka yo kubyara yemewe cyangwa y'uburumbuke banafatiraho iriya mibare y'imyaka 15, mu gihe y'ubukure yacu 18. Kumva ko ibyo bintu ntabwo bihura na gato. Iyi ngingo yateje impaka mu Nteko Ishinga Amategeko, bamwe mu badepite bagaragaza ko bwaba ari uburyo bwo gushishikariza urubyiruko kwishora mu mibonano mpuzabitsina, abandi bakumvikanisha ko ukurikije imibare y'abana b'abakobwa barimo guterwa inda imburagihe ari ngombwa ko ingimbi n'abangavu bahabwa uburenganzira bakajya muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Bamwe mu bana b'abakobwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika batangaza ko bakeneye kuringaniza imbyaro nabo, abandi bakerekana ko babikora ariko bihisha ababyeyi babo. Ngiye kubera ko mama ari umurokore ntabwo nabimubwiye, kuko iyo mbimubwira ntiyari bubyemere, we yari bufate indi ntera. Ngiye nabikoze njye n'umutimanama wanjye, ndavugane n'ubundi nta ngaruka zigaragara ashobora kubona z'uko naboneje, ariko nintaboneze cyangwa ejo bundi nkatwara inda zose azibona. Kugeza ubu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abakoresha uburyo bugezweho bwo kuringaniza imbyaro bavuye kuri 4% mu mwaka w'2000 bagera kuri 58% mu mwaka w'2019 2020. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, urakoze. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwaraye ruciye iteka ko dosiye y'iraswa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu 1994 Juvenal Habyarimana ifungwa burundu. Thomas Kamirindi aragaruka kuri iyi dosiye yari yarangije umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Mu mugoroba wo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 1994 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana yaravuye mu nama na bagenzi be bo mu karere i Dar es Salaam muri Tanzania. Mu ndege ye yari mucyuye harimo na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira na bamwe mu baminisitiri n'abajyanama bari babaherekeje. Indege iri hafi kugera ku kibuga i Kanombe yarashwe na misile ikiri mu kirere irashwanyagurika, abari bayirimo bose uko ari 12 barapfa, barimo abaderevu bayo 3 bose b'Abafaransa. Abayirashe ntibigeze bamenyekana. Mu 1998 imiryango y'abaderevu yaregeye ubutabera bw'Ubufaransa icyaha cy'ubuhotozi gishamikiye ku mugambi w'iterabwoba. Bareze X kuko batazi uwarashe indege. Uwari umukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha juge d'instruction Jean-Louis Bruguière yatangiye anketi muri uwo mwaka mu kwezi kwa 3. Mu kwezi kwa 11 mu 2006 yemeje ko abantu 9